clear tu le ngai thatu zong te chibai le vekule March ni somni pasari sang ni somni parukania tu tuma po hian khovel buaina chanchin thalang sar zual te kan ngai thau le do nani US President Donald Trump an Iran in Indonati topani thena tura inrem na siam adu to nia soinua Iran Foreign Minister Abbas Arachi chuan in ka hai puana tura US ron na siam te anjir chiang mek tia soi Emirwal hian US nena in biak na neitumna an nei riloti asoi telbok Arachi chuan US nen in biak na an la nei lova an thian tharam te kal tlang chuan thu soi ho chu an neya ma se hi ram pani te in biak na nga ngai an di theilo ti asoi Trump chuan ni lai ni khan Iran try tu te nena in biak na an nei thu le inrem na siam po an du thu atar langa ma se an ram mi ten an lawa wangin hi an soi chu ngam lo ni in asoi ve thung US in biak na nei pui tu te nge ti ero asoi lang lawani US in do na ti to pani thena tura ron na som panga siam te chu Pakistan kal tlangin Iran hi apea arot na siam kim chang hi puang zar lawani ma se an thil ro jinga hian Iranin a nuclear power program kalpui ti toble Strait of Hormuz hong tura ti na te atela hetila hian report chen kha chuan Iran hian US rot na hi anol ni in an soi thunga Iran official pakhat chuan in do na ti top dan tur chu Iran du dan angin aniang anti ani Indo ti top na turin thil phut panga an siam ve thunga hengzinga hian US le Israelin Iran laka be puyan thlak na ti top veka Indo na wanga thil chia le an hlote zang na dom na pek ba ka Middle East huam chunga Paul an be te po ti top vek tura phut na te tel Strait of Hormuz Iran thu nei na chu dan hnoya pom sak turin an phut tel bok Iran chuan ni lai ni khan an air defense system thar mangin Chabahara American F-A-18 fighter jet an kap thlati asoya ma se an hu loka US Central Command chuan thudik lo ani thu asoi ve ngal Iran hian Chabahara US F-A-18 fighter jet an ka thlak nia an soi chu a video po an da chuak ani ma se US Cencom chuan exa thu chu asiamin Iran sipai ten American fighter jet an kap thlania an soi chu thudik lo ani ti in US fighter jet ka thla kaum lo ti atar langani Australia sarkar chuan tharuk chunga tan Iran mi visa nung nei te anrama jin luwa khapa hi visa nun hun chunga atop nuwa Iran rama an kir le theilo pal thil aom theiwang ni na soi Home Affairs Minister Tony Park chuan Australia rama om he tum chung chang chu sarkar in ngai tu turani ti in holiday manga zin boruak dang wanga om he tir phalsak an ringo don lo ti in atar langa heruam man thar hi nimin tang khan man tang halania Iran mi Australia rama zin phalna visa nei mek mi sang ruk zariat vel angonga ni MP thin khale refugee advocate ti chuan sarkar ru man siam thar hi an soi sel thunga ngong thalo taka nei theini in an soi Asylum Seeker Resource Center Deputy CEO Jana Faviro chuan Iran mi te thlau thlak na ni ti in midang tilai nat na nei lo zia lan tirani atiani Mashebak chuan khovel din hundang lam meka hi anram him na le thanna turata na ti ani thua soi tulbik thila chuan an dan siam chu po fan thei ani tur thua soi bokani West Asia boina anasa chhomek lain Iran chuan tuipui in kalpo na kongpui motak Strait of Hormuz chu anram thian tha angai ram panga te tan paltang phalna apea phalna pek jinga hian India baka China Russia Iraq le Pakistan ram te antel Iran Foreign Minister Said Abbas Arachi chuan ram panga te tana Hormuz Strait paltlang an phalsak thu hi soin hetila hian Iran Myanmar ram Israel le US baka anthru puiram danglong te tan Hormuz Strait chu an la khar chun zom zel thung Arachi chuan tui pui kong te chu khar pum hlum vek ani lo thu soin ati chian na tan India long point tu na ya Hormuz suam chung chu an lo paltang to thu thar la khom tu te akom na soi lang bok an thian tharam te ta na tui pui kong hon ani chungchang soi fe in Iran chuan henglai mun hi indo na mun huam chung ani awangin Myanmar le an tho pui te long chuan eng ti kong mai in helai mun an man arem lo ani atia hetilai US President Donald Trump chuan
Iran chu vau le in tui pui kong te mu mal zo ka Iran in a hon lo chuan angong na tak tong tura in pe turin ati ani Hormuz Strait paltlang phal sakzinga India tela wangin West Asia boina wanga ram chunga LPG le oil sang in dailo na chu azi pha be siom bok kumin February ni somni pariata US le Israel in Iran a be pui tha ka Iran war achua nu loka Strait of Hormuz Iran chuna khar zuiani Strait hi khovel huapa oil le gas phur chuana tur tui kong pui mo takania Iran in longlian paltlang a phal saktak lo wangin ram sang in oil le gas supply lama har sanan tok chawa oil man po asan pani indona thlen ma khan Strait hi ni tin longlian za somni velin an paltlanga ma se March ni khata tanga ni somni pangai ni kar chung khan longkal tlang hi za somnga panga chau ni in za som kole panga donin longkal hi antle donin longkal hi atle mani hejinga som kole pakwa chu oil tanker le gas phuran ni nilai ni khan long pani chuan Strait hi an paltlang buka khothlang lam an panani External Affairs Minister S Jaisankar chu nimin khan G7 Foreign Minister meeting a tel turin friends thlenga meeting a hian West Asia in dona thleng mek le tui pui lama sum don na kong hon le ani theidan tur chu thu pui mo ta na man aniang India hi G7 member niloma se tuna he group a chair ni mek friends partner ram aniang in som telani India baka hian South Korea Brazil le Saudi Arabia te po som an ni bok meeting a hian khowela ram economy lian ber pasari USA, Canada, Germany, Italy, France, Japan le UK te antil do nani abai des vox di karne a meeting nei tura hian West Asia buaina ti top dan tur le Iran in Hormuz Strait adan cha wanga khovel mun sanga oil le gas mansang chozel chungchang chu luktaka soi howani dona harsana thleng mek chin fel theidan turte an ngai tu don bok minister hian meeting nei chung hian ram sang foreign minister te chu in biak na ani pui ngal do nani US chuan Iranian tuial thei a hren sak barrel makdoi za somli zet chu a zalen tirta a hei hian khovel puma tuial theia har satna a chok jang khai ngal thei do nani heng tuial thei tam tak hian Asia khomwal puilam po an ron pan nguanga tuial thei mansang zel po ati hniam ngal wat be sei ani bok hetia US in frek na a hli chan po hi tuial thei mansang chaklu tukle mun then khata tlak chamna a thlen tran to wangani US hian frek reng selang chuan barrel khatman hian aman san ber tum record asiam tura rin ani chutiang ani chuan khovelin US ademang hei hi US point na sia tuna tuial thei zalenta hian khovel pum hi nisari atangani somve laya chom theani tam tham tek khop mai tuial thei lege sawanga tramna thleng thei chu kan pum pelri phota angai thei ome tuial thei lege spemo zia she phalo US le Israel tanrum verut ringoten bom dar vek ro se kan lo ti vengo thi chu thila thla kani thilpa ngai chin chuan mi pa ngai chin chuan indona andu to lo vek gas lak chama wangin India angei po mi hnuaya in hlo thin ma ni kholama ho antam lu tuk to na an nei lo ani tuial thei te hi ta chamila silchar kong ni khatlek apin po no petrol no diesel ko panon li ti thin ram hian kan tur na saberang tuial thei awan chuan lu le chuak atle manga aman ato boxia wangin phurman atowanga kan ni tin mo ato sot bokang hei hi kan ngai tu athlenangai India hi chu in dona in ral lo tuan thak se atha berani Israel chuan Islamic Revolutionary Guard Corps naval commander Ali Riza Tangsiri athi tia puang US le Israel in do thlona tangrual in naval commander hi Bandar Abbas hawau kama an bom hlumti Israel PM Benjamin Netanyahu chuan a soi Defense Minister Israel Katz chuan Ali Riza Tangsiri hi longkong poimo tak Strait of Hormuz dan pin chungchanga akhai pa le amazing laptu ber ani atia US President Donald Trump chuan Iran sipai chu chutchiat vek an ni towa an palai tirten in remna siampui sam turin mingen ngoi ani ati ani Iran chuan Donald Trump thu soi hi adik lo hul hualani antia in biakna kanlani reng lo anti veta thung nilai ni somni panga thlathum sang ni somni parukhan
Iran chuan US hena indo ti top nan thu dil tul panga nei rotna athona US in Iran hena Pakistan palaikal tlangin indo ti top nan point som panga ruam manna athon chu Iran hian adong to US ruam manna som panga hi eng thu tenge ti puan zar ani lawani Israel chuan Iran le Lebanon ala be chun zom zela United Arab Emirates khopui Abu Dhabi a Iran missile ron ka chua an ka thlak sipera wangin mi panni anthia Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi chuan ramdang political tlanga thu in thon hi in biak na thlinglo atiani USian Pakistan hi lamkalang devin atira Pakistan hi Turkey le Egypt palaiten an phung bom bok ni in Pakistan Foreign Minister chuan asoi US le Pakistan in lai china that zela Pakistan in kumtin US tan puina don hem zia hi mak takania anin lai chin dan hi kum sang khat zakwa somsari pakwa tanga somriat pakwa kum ko chung Afghanistan rama Soviet Union ralian donan US in Pakistan a chor tangkai zia shepalotan chuan riat fia harde umai the Iranian Foreign Minister chuan tunari chuan kan policy chu melma dori zelle kan ram hum him hi alania in biak na nei tumna kan lo nei lo atiani President Donald Trump chuan ninga ni hian Truth Social kaltlangin Iran awaunon lea atlai lutuk ma hian kan thusoi hi lo ngai poimo teu kan chel le tak tak vai chuan le hoi thei kan ni don lo arab thak don e mai atiani White House Press Secretary Caroline Leavitt chuan US in Iran chu atlom lo chuan na taka be atum thu soin Iran in nuclear program ban sana US base le mun be abe atop san lo chuan President Trump chu torna me chua turin ain kaw reng thua soi langbok Iran in ka haina le in rem na tura thil phut te chu US le Israel tan tlom nang hial an ni Turkey chuan US le Iran te in kara buaina ti zia om tumna zona message in thon te chu alan chong tua tang meka tun chongni po khan Turkey Foreign Minister Hakan Fidan chuan US official tele Iran Foreign Minister Abbas Araghchi te chu buaina ti re na tur zong nga in biak na nei he ani US chuan Iran in Khak Island la defense lam ti chaka asan me kara Iran chunga Strait of Hormuz son theina tura karna siamnan he island hi la turing ground operation nei alatin zone renga Iran line he island a hian sipai te adalu belbaka air defense system te shoulder fire surface to air missile te le anti-personnel and anti-armor mine te vaukam sul lama adalu bel bokani US through puiram tele military expert ti chuan kha Korean lak chu buaina tidar zau tu mai ani an hlau thong hle bok US sian an base te aven that thei tok lo lain kha Korean po hi la te reng ma se aveng ji theng em ti chu zo na ani bok Israel ni set National Security Committee chuan Israel mi te beitu Palestine te khai hlum theina turdan buat sein ni seta chop chuaka Hezbollah te rocket beina sang chho zela wangin Israel marlama ral muan na din hun aniam bel zel Iran chuan US envoy Steve Witkoff le Jared Kushner te chunga rin na nga zo tolovin ani ne na in biak na ma chon le chu na narin anaya Vice President JD Vance chu an thlang zoka Iran hian JD Vance in dona zial fel lo du ber ni inanga yani amai ro chu voin thlengin in biak na chu laum hri lovin palaikal tanga message in thon na te chaw alom thungani Iran Army Ground Force Commander Brigadier General Amir Ali Jahan Sahi chuan an hmel ma tetan Iran a leilama in dona kalpui chu laomin General anasatur thua soi bokani USA UAE Ambassador Yosef Al Otaiba chuan US le Israel in Iran an be mekna Iran in reitak chung rambial chunga ral muan na lo thlen to thin na zong te to vek to turin Iran chu ne angai thu WSJ aziak langa Otaiba chuan in ka hain lai lok mai chuan rambial chunga Iran indulin na asoi danglam lo tur thu asoi lang bokani Tulai Middle East hian ngai ven a hlo thar le hle maya abikin Iran le Israel le America bokhuan khovel ngai ven an hlo lo thailo Israel chungchang chu zia ka tam to
Iran chanchin hi tlem han soi leila Bible in min shil dan chuan tun lai Iran ram khu Persia ti ania BC zanga somnga tanga zathum somthum akha menit lalram hiding masaber ni in lal daria sun lai kha anram zau lai beraniang India nen hian ramji anin chom pha kani zol nei Muhammadan Islam sa khwa mu chuan hu edi zaruk somthum vela khan Arab howin anron run vak maya Islam zirtirna anlalut ngala Muslim ram alo ni chhota ni kumsang khat zani somni khan Mongol lal Genghis Khan an he velea kumsang khat zanga pakhata sia Muslim de puina in sa Ismail alo lalta hetatang hian Islam ram tak anlo ni ta an history zong soi se na nilova kumsang khat zakwa somni le pakhata si pailal Riza Khan chuan sarkar paithla in lala ain siama kumsang khat zakwa somni le pathuma prime minister ania kumsang khat zakwa somni le panga lalni turin parliament mebin annem heta kumsang khat zakwa somni le paruka afapa upaber Muhammad Riza chulal aron nilea kumsang khat zakwa somthum le panga Persia ti chu Iran ti in official takinan pomtani kumsang khat zakwa somnga Ali Rasmara chu prime minister aron nia ma se thakonu leka tha anilea Muhammad Mossadegh na thaka kumsang khat zakwa somnga le pakhata oil industry zong chu sarkarin aman taveka British le American sumdong ho chuan puan thwa telin Iran an chua san talhoma hetatang hian khothlangram tele Iran chu anlo in muthiam lo tanta ni chuti lain Iran tual chunga thunei na in chu in an buai chhozel kumsang khat zakwa somnga le pathuma sa chungkwa lal chungkwa te an tan chia Mossadegh po chu general Fast lola zadedi chuan apai thlave ngala prime minister ain puanga sa chungkwa po anlo le ngala heta hian CIA anin rol na sa le a shria tani Indo pui panhina to patang khan USSR Russia communist le America democracy thedar tumin ma anlan sa emema America du thu samang ngein general Fast lola zahedi chu prime minister aron nita America nen po anin bethiam leta tual chung politics buai ruk na ain mung choreng kumsang khat zakwa somsari pakwa January tha anlal chung kwa sa family chu no chua anilea February tha sa khoswai tu ramdanga tlanbo Ayatollah Rahula Khomeini chu alo lut ve thunga April ni som pakwa sang khat zakwa somsari pakwa tangkhan Islamic Republic of Iran ti anita khothlang sarkar tenen anin zomna zong po achat fel leta hemikum hian ral thuam keng helpol te chuan American embassy lu chilin chuta na thok somnga le pani te chu an hreng ta khati laya US president Jimmy Carter khan ti ngai na vak a hreder lo heti America nen ankar achiat vele hian Russia alawin rolvat zela ral thuam thar thatin reng mantlom te in a leitir ngal mia maya America rama inthan alo huna Ronald Reagan chu Republican Party president candidate ani chanchin bumi ten lo tling ta la Iran rama American mi an thren te hiang tin ngei tiang tia an han zo chuan min han thlang tling photula in shemayang ti in a chang ani an han thlang tling ta che tange ya kan ron la chuak don nge in ron chua don han ti meu chuan Iran chuan a chuarang khop mai kum ni deuh thoan shreng manani kumsang khat zakwa somriat September ni somni le panni khan Iraq lalpa Saddam Hussein sarkar chuan thapui thoin aron beithut maya Sat al Arab longchol mun le ache vel oil tamna ram in chu wang ani deuh berome hei chu CIA emo KGB lam in rol wang po ni inalang lo Saddam Hussein duam wang nia shria tani anin be na sa maya Iran lam hi Russia USA UK Saudi Kuwait le ram tam takinan supporta Iraq lam hian sipai nuai ni teng sang ni zariat lai pui sang khazali thona chi sang zasari somni baka motor phonei sangli chuang aron tho chu apuya Iran lam hian sipai nuai khal le singa teng sang ni za motor phonei sang khat lai pui zathum fighter bomber zali somriat panga helicopter zasari somnga mangin anlo beilet ve thunga tuipui boruak le thlale rem chang laya pianga
anin kapin anin beit sia tamaya mase Saddam Hussein na rinang reng anitalo Iraq sipai lam hi antol le hun mai china voi khat phei chu tigris lui pui anron kan tamaya poisak nei lo Saddama bedong chuan aral thuam thul khung a phorta boruak rim chia an the tahak maya Iran sipai lam hian antuar na satangang mai anin beina nasaber chu Persian Gulf Tigris lui pui chu avel le Khuzestan oil tamna vel khuani helai vela hian Iran sipai anin chek na samai sia chung te chu boruak rim chia mangin han bom ta mia maya lui pui kam to na te chuan thlipuin na singa chem thla a adar phingphungang mai hian Iran sipai thi te chu an musing nei nuai tamaya Iran lam hi iweno an zual kota Iraq sarkar hian thu boi rip tak aur pha tareng boka kumria te meu anin do nu chuan an chaw ton ve to khop mai Saddam hian ral thuam sablai tu anei thatok lo bok nen Iran sipai an lo pon deuh chuan poison gas han mangle zeu mai thina an tom le tok mai thin kumsang khazakwa somrial le pariat alo thlen meu chuan ado masatu Iraq lam chuan dollar tluk le dingon zanga somruk le pakhat an seng ta sipai le civil nuai nga chuang an thito Iran lampo nuai ruk don lai an thia poisa po dollar tluk le dingon zaruk somni pasari vel seng in an soi engpo ni se oil nga ram hausa ve an nia an tlak chiat pha lutuk lo tura nga yang hemikum July tha hian Iran lam hian in ka hai an lo pom ve ta in rem na lai lok an lo siam theita ni Saddam hi lungoi te chiam lo nge anu kum ni lek kum sang kha zakwa som kwa chuan Kuwait arun le ta phut maya khovel ram sang ten US kai soina in an chan chuak le ta Gulf war te ya kan riat fo thin khani Islamic State in ti ve a po sia Muslim tamna ve anin do chiam mai hi amak hle mai tunlai hian Iran ram hian buai na asiam le meka an tumber chu nuclear ral thuam neya Middle East vela in check arbom khuani oil an nga emema nitin barrel maktaduai li le nuai nga an siak chuak zara nitin barrel nuai som pariat bak an mangral silo heng an oil man bang leitu ni in chu hian khovel sarkar lian tam tak anin tlon siak lui tila dik viawang abikin Russia le China hian an tan tlata nikum lokpo khan heng sarkar pathum te hian long sipai indo nun chan military exercise an lo nei ho to a Israel Prime Minister Netanyahu thinrim po ang chuak hialani hetia China le Russia ten oil it wanga an biak thatla wang hian America meu po han chai vel hi nuam ati maya an chunga kutla ngam chuang don lo hian asia ni ngei turani an vau ve lung mai ni America nen hian skum sang kha zakwa somsari pakwa malama khachuan anin thian thaviawa nuclear power plant po siam sak alo tum to thina ni tunairo America nen hian uile kel thun pol an soyang chau anita America hian oil reserve barrel klule dingon somthum le pani lai nei ve in nitin oil barrel maktaduai telin siak chuak ma se oil an mamwa bel hnem emema Iran hian abethadu silo Iran sarkar khu thlak danglam andu mani engpo ni se khulai ram vela America in rol phone chan pakhat chu oil wang hiani Israel la hian atom bomb siam tuma an riat awang hian be an chak etet mai sia America la hian Israel allo tan nasa ngam thin bok sinen Iran tan chuan Israel le America te hi thian tha siam alok berdon ani Iran le America te chu anlo in ngur thar chole meka harsan kara Iran hian boina siam phet alo tum ti taila America tan talua kan ni chuang lo mai thei achan chu sumdong long kong poimo abikin oil pur long lian kong Strait of Hormuz anti Gulf of Aqaba anti Iran le Saudi Arabia in kar tui finria tui pui khomwala in kholut mor tong lai hi thunun an tum tlat mai hiani helai tui pui Gulf of Aqaba anti thunun tu ni in chu hian kumsang kha zakwa somria chovel khan Iraq nen po na sa fein an lo in do to ti sheila tui pui liteng sola po aring rek lai Strait of Hormuz anti a hian ramdang sumdong long kalvel
Iran long sipai te hian an lo chok buai thina achang le oil phur long an hal sak thul achang le long na thok an manin an seng vel thin boka heng thil thleng thin hi America president Donald Trump hian angai thelo maya US long sipai te na America long chai buai tu Iran long te chu ka pil mia mai turin ahun lai khan thupe ka chua tarup mai ani kha kumsang kha zakwa somsari pakwa revolution atang khan Iran hian America hi zuam maya America la hian na deuhleka hanzil adu viau thina a khovel politics ke ni yang thingtlang pa tan chuan siat thiam a har renga America hian hlau tamayam ni ti tur hian ado zoka atang le tla thin Iran rama American embassy po Iran zero lighten hualin achunga na thok thlatam takan lo seng to Ronald Reagan president tirlama khan an chuata chawa Barack Obama hun lai khan atlon chiam to boka nikum kum top lam khan Iraq rama American embassy chu an beile chiam maya Iran shwai tulu chuan engma ti thei in nei lo veti in Donald Trump hun lai khan alo tong khum zuya ma se Donald Trump kha president naran mai alo ni lo aniang Iran general pakhat huang tau de bernia an siat chu a chuan na kar nen lam han bomal pup maya Iran atal buai zui na sangang mai miram khwaljin phur thlona chu missile moti in an kap thatangot maya missile thlona po sang lo khopa mol rualin an ral thuam thul khung an han en kol ania ngai tuam tak chuan ni Iran ral thuam nei dan Iran hi khovela sipai nga le ral thuam nei tha te khonga som palina ni pha kan nia an ral thuam nei dan le sumpai din hun hantar lang taila an ram zaw zong hi kilometer noi som paruk singli sangria za som kwale panga lai ni in tuipui kam ven ngai kilometer sang ni zali som li le khomwal ram ri kilometer sanga zaria som kwa pali an neya mishing noi som riat pathum sing ni sangli zasari som li le panga omin atul phot chuan sipaya tanghal thei tur tlangwal fit thangat noi som thum pakwa singriat sangli zani som paruk anoma kumtin sipai tang thei puitlinga ngai kum som pariat lingthar noi som pathum sing kwa sangli zali som sari le paruk anom kumtin boka sipai tang lai noi nga sing ni le sang thum anom meka reserve noi thum le sing nga anom bok sipai man chi shim thlona zanga pakwa fighter za som nga le panga helicopter za attack helicopter som pani le indo thut poa thlona tum mun man thei zathum som pakwa an nei bokani teng main battle teng anti bi khi sang ni som nga le parukan neya armor vehicles anti ho hi mizo pa chuan muila teng kan ti thawo me teng chi khat thawani sangli le zathum an neya self propelled artillery heng po hi teng chi khat lai pui lian bik le sei tak unfit pirvu maya tengang chia siam ni in du na huna atlan kwal zung theani teng chi khat tho ania heng hi zanga somsari nein lai pui motor nu kal ngai chi heng hi alenda adang lam thei leang ma se sipai som panga tanga som ni vel en kol ngai an ni tang pui chung ho chu sang ni somria le paria tan neya rocket projector sang khat zakwa som thum le panga an nei boka indo thuta sipai thiarvel na man tlak motor kong pui kilometer nuai khat sing sari sang ni zakwa som ni le pasari le rail kong kilometer sang ria zali som li le pan ni an nei bokani indo long sipai man chi long zathum som kwa le pariat frigates pasari corvettes pathum tuinhuai long som thum pali patrol boat zathum som li le pan ni aircraft carrier le battleship pangai an nei lova sumdong long zasari som ni le long chol mun man lai mek pali an nei me kani khovel huwa po oil nga ram tling phak le indo ani vai chuan ral thuam poimo lutuk tling phak bok oil hi ran hian an nga na men lo maya ni tin barrel noi som li le pali sing ruk le sang kwa an siak chuak zara ni khata barrel noi som ni chawan mangral thunga ni tin an man bang barrel noi som ni pali le tu ni tum hian khovel sarkar tam takin anin tlon siak lui mai ni India hian Iran oil aleina sadan chu kan siat ve thoka oil reserve po hi an nga maya barrel tluk le dingon sangkha zanga somriat pali vel nein an ria
America hian oil reserve barrel tluk le dingon som thum pani vel anei phachok Iran sarkarin anram chung ven himnana an sumruah man kumsang ni som pariat le som pakwa defense budget hi dollar tluk le dingon za som ko le paruk ania ramdang poisa tluk le dingon riat vel leiba an nei thungani heng hi ran sarkar ral thuam nei dan le chakdan tlang pui chuani laser hi kan hria mo eng sen focus te reu te ngil ma han kap chuak thei hi mak ve tak chuani eng tin nge an siam ke ni ang thing tlang pa tu ha vuan tuk tin tan chuan hriat tum chi po ani love ma se heng eng hi asen hlena asami alo thung khovel mi finga bik takin physics lam thiam bik te chuan ral thuam la om taka siam dan aw man ring tlata an lo be na sa to thina ni kumsang kha zakwa somria chowel kolwar bangla US President Ronald Reagan hun lai po khan Star War program noya an lo buai puina sa to maya anni tumdan kha chuan van sang taka satellite chikhat dar thalang power chak lutuk wa cha anan kap chuak chho photanga chu dar thalang tak mai chu leilama tangin laser mang chuan anhan chun chiang chuta dar thalang in eng aron phet let tak mai chu asa dona chu chuan Russia rama tanga rocket ron thlok reng chu an lo kap tui zung mai dona ni he program hi Russia USSR lam khan a hlo tlingang ti kha an hlau zek mai kha nia ma se USSR alo ke dara President Thar George Bush alo lang tabok nen Star War program po alo zu zi zota ni kumedi sang ni aron her chuaka judapa ho chuan hetiang eng hi ol samzokin eng satak maya an siam thiam tatlat maya ral thuam hlom lutuk mai aron ni tani kilometer sari chata hlami ka pathir cha elkhen po akap tui zoi theinia a chanchin soi tam lo mai la hele zargan hlom lutuk mai hi Rafael Advanced Defense System in kumsang ni som atanga sang ni som panga chunga an siam chua ania tun chum Hamas nena Israel anin dona hian an mang don ti thom te awma kanan soi thuak ani e Israel te khuzong andram ku melma hlirin an hual vel ani boka defense lama hian an sang ma ma se tun laya Israel sarkarin an ngai mo ber pa mai pakhat chu Iranin atom bomb siam tuma ma alame khiani Iran la hian huat namen hian an ho silo tun chum Hamas in an ron be na ral thuam tam jok po hi Iran kut chuak ani zia kan she fer fur ani hi October ni saria Hamas in an be thut mai po hi khovel huwa po en thlatu thaber pol mosat ho hian an cherukar hian arinom tlat Hamas te Israel tan an nok sak maya han tong tanoi ngot sila khovel sarkar tam takin an dem le don si chu wangin Hamas so du tokin an han che tir phota du tok bokin an khoi noi zui ta me kani hi hemi zar zo hian Iran nuclear reactor po an bom dar lowang ti soi thei ani le nem hemi zar zo hian Iran nuclear reactor po an bom dar lowang ti soi thei po ani love Iran lowin rol zel danin ashil don ani tuna po hian Iran ram shwai tu Ali Khamenei chu athin rim ain sho sana sakhera mai sen tron in Israel chu an khum ngeka chut chiat vek an lani tur thu apuang boka Benjamin Netanyahu ve thung chuan khovel me pata in ram nuai bo mia indu ani ngot lo chuan lo ngoi trot ro atidu lek lau lo lip takani khitiang tactic deuh khi indo pi pani lai khan British intelligence ho khan an lo apply to Pearl Harbor Japan long rualin an beidon khan British lam kha chuan an lo shedu kar mai nin an soi US lam kha an shil du der lo Pacific lama Japan ral rib tu kha USA indo na azuan lu ve chuan azang khai sot don ti kha an shekhiau maya Japan thona rual te chu du tokin an chetarenga British so du thu samang takin Japan an doron tabokani Israel hian engang ral thuam nge an nei le hriat veka cha kom ngot mai hria po ni la soivek sen chi ani lo mai the IDF kan ti fo te hi branch thuma then so man nia Israeli ground force the Israel Air Force le the Israeli Navy te an ni kan hriat thiam theinan kumsang ni som ni le pakhat khan Israeli military budget hi dollar billion somni pali point pathum pali dollar tluk del dingon somni pali le makta doi zathum som liat ling dai maya anram jim dan ngai tu chuan tam hem takani
tluk le ding on li hi intelligent lama an man alani zui Israel rama khu chuan kum som pariat chunglam to phot chu sipai tang ngei tura ngai an nia regular army a an lu du lo chuan an bang le maya heng ho hi reserve an ti te chu an ni nuai li don lai anom in dawa chua chuan an lu le ngal mai thin tuna tak hian sipai nge tang lai nuai khat sing sari le sang thum zet zot anom meka chung jinga sang riat te chu officer commander an ni heng Israel sipai jinga hian commando kan tiang chi hi brigade som panga zet anom lea heng ho phei chu rik rum thila che chuak ngal zung zung thei tura ngai an ni ral thuam lama hi chuan Israel nei te hi khovel huwa poa a thaber chi hlir an ni mai ramdang France UK USA le German siam te an mang nuala abak chu an mani kut chuak deuh vek ani mai kan soi vek man lovanga sipai thlona hi zaruk lai an neya tuna Gaza marlam bomna na an man mek te hi America siam F-16 F-15 le F-35 te an ni hlum hengaya indo thlona tha hi om to chuang lo khovela pilot thiam ber ten an khal thin sia mel matan chuan tor helom takan ni rocket launcher kan tiang chi hi tun tum hian zathum lai an chhop boka tenglama phei chuan an mani kut chuak liao third and fourth generation merkava teng te hi indo puilaya German ho Leopard 2 betil tengang dewa siaman nia thatak hi an ringot mai tuntum indona hian engza chiange an man sian mai thei an ri lova an nga na samai sia zathum tal chu an che chuak nge yang le kan siat photo angin October ni sari jing khan Hamas sipai sangni don lai te chuan ram ri hung na ti chia in Israel ram chung an lut kha nia khamini la khan Israel chuan bei pui thakin an chang let ngala amasabera F-16 rual khat an han wing chuak ngal maya Gaza khopuya Hamas so hun poimo te an bom ngal chura chotlai lok po an nei lo chun zan zomin an han cheta tak te renga Israel sarkar thu puang tu chuan Gaza mi pui te chu a thei dan dana chimlam pan turin thuron a pezui boka masi Hamas lam hian mi pui ral tlan tum te chu a thei dan danin an dang ve thunga vauna nen chen khat phei chu an kap hlum hialin an soi Gaza khopui nu naw te chu an buai phili na sangei mai hetila hian Israel lam chuan atok to ti lam reng an soi ridu der silo chutian he in Gaza ramli depa chengte an thiar chuak sau sawa bomrit pui mai chu chatlakom lek lo hian an thak puak ta chur maya Israel pilot tela chuan October ni saria an torna te reng chungin tui thol hulman lek lo hian Hamas so hun puile an shroi tu lian ho chen na in te chu dim hlek lo hian an bom khuvut maya hetiang char dar kar zanga somnga chungvel chu arei du ngat khopang le nunaw pui soi lo le pui soi po athliar theilowin anin chen pol mai sia pilot ten Gaza chemna ma mi pui in thiar film tura ria tirna le kha an thak chum reng boka October ni somni le pasari alo her chuak ta hial mai Hamas sipai po sang an commander te po an thi zo tre phialani khovel sarkar sang ten in ka hai puang turin Israel an nor na sangang mai UNO meu in ka hai puanga Israel chu in thladul tura an pas nan chung poin tun tum Israel in chance chalutu kan nei chu bo pel an tum baulo UN mi le sa ten visa akhar mia Turkey president po Israel laka alo tong tam deuh nge ambassador an ko hodai Benjamin Netanyahu in kachian party ngat Russia president Vladimir Putin a point Israel phatsanin China nen veto meu an han man nan taboka Benjamin ero azam lo na samai Hamas so nuai chimi vek an ni ma chuan be chun zaman tumru na samai sia Hamas kan ti te hi Abraham afa Ismail tha te an ni lova Bible kan mu Samsona lo chet lan hun khani Philistia mi te hi tuna arab honen hian tha tu sandai an ni e soi tura tam mai Egypt sarkar in Israel avau thule US Air Force 10 Hezbollah home hun pui Lebanon ami an bom dar thule Iran rama Hamas office bom chiat tu thute Middle East boina wanga nuclear in dora thlak pui mai lo chuak thei ani ziate kan la chiar zel do nani